Hey, hello, kunjhani? Ni kona minjhani? Hayi ni koho. Ni twa i nga ri wa ni doja mani loko ni ku foyinela sometimes a wu khomi loko ni ku WhatsApp-a na koho ka WhatsApp wa ni bulltick a ni swi twisisi ku endleka yini wa tiva hi mpfhuka ni kuma tinambara ta wena u le ku ni dojadojeni mani hi mpelampela mara a wu ni lavi. A no mi doja i ku mi nge swi twisisi ma tiva a no mi doja. Weno bemeni kambe ende a no va xiqambani a no va qambi njhe ni qambi hi masagwati ni dumini gaza hinkwayo ya ninginika ya ni tiva leyi wa tiva a wu fanele u titwa u ri na value ku tikuma kha u gangisiwa hi vanhu vo fana na hina hi a wu gangisa njhenjhe ha langutisa before hi gangisa me ni qambi ni dumini mara ni vula ku hey why u nga bitona vhele Na swi twa i ku problem ku na swin'wana lava ku mi byela swona mina mavona ku loko ho sungula swin'wanyana swi endleka hi sungula swin'wanyana swi nga hi bayizisi emahlweni loko ni nga mi byelangi. wa tiva that's why ni ku foyinelini i timhaka ta ku a ni lata ku ni vulavula mina wena ni kombela ku nghena mhakeneni Phemeni xi come back. xi come back kambe yini xi come back Xivuya ni na vana va mune mina vambirhi va vafana vambirhi va vanhwanyana. hayi mara a swi karhati a ni ta vhe ni va ni ri na bende ya kahle yo tiya leyi ni fambaka ni cina na yona lomu tigidini ka nsono na hinkwako lomuya a ni vambirhi vanhwanyana na vafana vambirhi a ze va xaveriwa swibelani swa marhumbu lavaya ni xava na tinjhovo ta vafana hi famba hi cina kumbe a swi ta antswa Mi vula tano mara. hayi hi swona hi ta bula na madyambu khensani xava mara ni tinghenisi ka yini .